At saka itang metong may ngutang iyamong ketang pakibat. Sinabi na yung brother boy at maling makasulat ken. Itang maliya pa mo nga. Sabi ko pakibat na po. So reta po siguro rin ka for the past 2 years na po mong at itapin masarap manyaman babalikan na po deng starting episodes kanita chuta pa po ketang kabila malati pa po kantay booth ne. Kita sulok. Pero chuta na po ni Kenny at misusundo pa po ining kaya katamong programa. Yak maniwala kayo, Brother Boyet and Brother Chas, ne? Potang kay batamo Kenny, ne? Mig air tam, mig life tam, ne? Potang katipan, na? Potang mag-drive na ako. Aba, umpisang ko na naman i-replay. At kapag mag-drive ko yung pakiramdaman ko itanggang miras ko ketang ka na akong pupuntalan, no? So, it's a learning experience kasi yakagit mo naman no makanano ka mag-improve. Pare-pareho tamo namang alam background king radio, ne? Yaku personally, yan ako man tita ka exposed, no? Pangaras king makanyan, king social media mo rin. Kaya bira-bira miras ko king makanyan na klaseng tungkulin, ne? Na may programa pin, ni relation king pamag-aral tungkol king Biblia, ne? At ika mismo, ne, Brother Chas, tanga chutam ken ibala mo magaral tamo. Yes, Hanapin nga pong mon, di ba? Palagi, mag-aral na ko kanyan, napag-klase na ko kanyan. Well, actually, this is also a Bible study kasi pag-aralan tamo, retang alimang detalye, retang komentaryo mo naman tungkol ka rin balang kapitulo, gospel yan, especially now, chutan na king Gospel of Luke. Actually, may kaapat na. We have finished already, almost, uling chutan na king chapter 10 ng Luke. So, bilan namong chapters kayo, mayari niya naman yung kakatamong tututukan na Ebanghelyo, which is the Gospel of Luke. Pero nung balikan tala po, karakalta na pong chapters na tinalakay from the Gospel of Matthew, Mark, Luke, ang papaing John. So, oita, na makanano yung may kasapin ni King Bia kasuyuan mo King Pisamban, Brother Boyet, ining katamong programa. Ay ni mong, lalong-lalo na retang babalo ko, potang explain lang among potang kay po pangaras ko keng kay parokya mo keng parokya amo naman na kay personal mo naman na sabi ko man ako mas kay me lalawak ya inka na akong belwan king amano na ning apong Ginoo at ma-inspired ko naman na apply ko itang dapat kong i-apply na abalo ko. Mong ken kay mi. Parokyami makanyan. Mo ken kay samban pati mo naman ken kana akong biya. Yeah, tsaka pamang ilala mo king apong yun. I remember mo naman at yung king wento Brother Charles na ibroy. Dami po tami mimuane. Dati mitata siya presyo na gadin Pero king pamamasa na siguro pamakyabe na mo naman kaya katam kaniting programa. Itang bagya-bagya meging yang kaye banayad malume. Actually, masyadong agad-agad may kakapali buntok, may mimwa, Anya istulitang kaya na nga mo nga na ingpong kanong anger kamwa 2 minutes or 5 minutes siya mo. After na dito, pa siya mamiwa ka pa, choice mo na ito Pero ako mong, nang kay alaman naman minute, kukupas. Makahinga kukupas. Patang kay, ting apo, tapang atsok ka rin ako man. Panyero mo na palingan. Pero po, tang atsok na makahingan, mama ko nakabud makahingan. Mama ko nakabud. O kasi, akagit ko kang among Ay, rugo. Akagit ko kang among ito Yes. O ikaw ba? Kada ko po maragul yung saup king kasuyuan po king Pisamban, of course both king parokya ang po Kenny king radyo po kasi po ning kay ewari potang sisimba ka makiramdam ka king amano na ning apong Ginoo. At least may kaka-background na ako tambala mo bayula pa timo i-check ke mo nanula ring readings for today makanyan. Neng kay may kaka-idea na kasi lalo na nung apag-aralan tane po kening kening programa po and kening po king radyo most of the programs makaugnela pamurin king amano ning Ginoo at yung pamuring luluba verses from the Bible po anyapin maragulya pong saup detang learnings makanyan especially nung makanano kang mag-read between the lines naning buri ng ipayabot
kareta pong discussions mo naman on the other programs. Yes, at saka kay makiramdam ko rin huling mag-host ka naman kaya bering ngalawang pari ka rin ngalawang programa and of course palaging ating related. Yes. Isa sabihan tungkol king amano na nga pong and I listen also to your sharings retang ako contribute mo karela and sabi ko wow talagang ing binina ni amano na nga pong talagang tutubong po pang mamunga ni kapamilatan tamo talagang magpursigi tamo at saka mag-contemplate tamo tungkol king salita na ni nga pong So maragulya agagawa kaya katamo hanggang kaya katamong host hanggang ako mismo pari na ako pero up to this time I'm still trying to tang pakibalwan pa mo rin nananaing mensahe na ni nga pong karening papasyag ng ama nun at ababasa tamo naman kayong Biblia. Okay? So siguro last question makanano kalaw this na niting programa kay bat na ni Gadong Banwa. May ka 2 years na so nano pang akakit tamo in the near future at nano na yung ayabot na ning kay katamong programa ngayon. Kanako po siguro, yako pa nga di ko ayari tayong Bible. Mabiya ko pa kaya. May ka 4 Gospels na pa mo. Patireta king Old Testament. So, pero aking panakit ko po, of course, karempong papadalang mensahe kaya katamu, words of appreciation, nepo, karembalang episodes. Akakita mo po, maragulya epekto ing programa karela nepo at ating tamong sasawop king Pami Biebera lalong-lalo na king Bierang Kasalpantayanan and lalo na po tapong may makibat lakaretang questions tamo akakita mo po na talagang makiramdam lang masalese o talagang participate lang very keen listener lang karening kaya katamong episodes nepo anya palagay po for the past 2 years malawot na rin po disan ining kaya katamong programa lalo na karen kaya katamo pong listeners at sana po maragulya pong sawop lalo na karetang mag-Bible study nepo makadagdag ya karen kaya kayo pong ideas and reflections darakeyo at ing parati ko rin pong babanggitan pin itang isundude pong babalita pa kareng aliwang tao ban kanita ilaman abalud ang ating makanya na programang makasawop ka yes sabi mo yan brother Charles uling ngayon din king parokya ng Santa Catalina karin king Porac St. Catherine of Alexandria then balang baryo ngayon atin lang tarpulin during usapang Biblia ka rin baka nita at least mapopromote siya at naging lang aware natin palang makanya na programa at na pwede dang pakiramdaman at kapulutan marakal mo naman na information at belwan tungkol king ama na nga pong ganyan. Of course, to invite mo naman king karelang Pami Biebie. Mo kabuditang makiramdam lang na sana biyayan damo naman itang karelang nga babalo, di ba? So, ako naman mong akakit ken nung makanano ni Cloud. Mapalyaring ini mong ulin na din kaya katamong kay social kay media. Pas ang po keng aluwang bansa ababalo de ining kaya katamong programa. Mi kakalat siya ingamano ni nga pong right. Kapamilta na ning usapang Biblia via social media mo naman. Anya, mapalyari nga dyan ka rin aluan naman kay bansa, ayal bende. Okay, opo mo nga tutuwi ito, live tamo, although na ela medyo karakal malbe, pero nung potang tempo kasi nga liwa, andyan kita na maka-live stream, albende, itang kayang link na, itang kay replay na, ayan nung aki mo itang kayang kay views na, marakalan na kay magitsang 1K, makayan to. So, bali, o yan, makanya, anya mong, ining kaya katamong programa ngayon masantingin na akakalat tayo, iya mo kabud mi kakalat, nune, mi papalinawagan niya pakarela. Kompleto rakado siya, na bali kaya contextualize na pang among talagang aintindihan mi ne makanyon at saka datang mo rin siguro itang panahon na medyo i-reformat tayo mo naman pwede tayo pang i-improve itang mga itang flow na kaya katamong programa and mas lakas siya maging interesting and ring tao talagang tang pananay talaga na darating itang Thursday kay but atin lang pakiramdaman they look forward to no so ay kulang na yata yung oras mo brother Charles siguro
Deni pong kahit nga rin abi-sabi tamo nga rin, pwede na lang naman apigunaman mo naman din kaya katamo kahit tamo. Viewers, listeners, kaya mo kayang for all mo. Nagkakatamong masusing makiramdam king kakatamong programa. Okay, so pasalamatan tala pong maragul din kakatamong listeners and viewers ne. Nung epuke kayo ke pumiras mo naman king adong band mga ini king kaming programa king alang sawa yung pamakiramdam ke kami at we acknowledge all your retang ke kayong messages ne po at ang po pang nung ating pong suggestions, we entertain them, we appreciate them at sana po ako po sasawa na makiramdam at bibigyan suporta kaniting kakatamong programang Usapang Biblia. Uling mong anapin, po kasing kay Bible neng kay itamo po babasa tayo okay. Pero mas miragdag kaya katamong belwan what more potang makirandam kayang Usapang Biblia mas aintindihan mi lalawak uling kayang pamamasa kayang Bible po mismong Diyos re-reveal na kayang sarili na. Yes. At Bible tanging author na iyamo tanging libro author potang babasan mi Bible at tsuya makakirandam ya mismo. Yeah. Talagang mabiyang Yes. banal espiritu ng Brother Boy at ng Brother Charles. No? At mag-break tamo pamo po pakiramdaman tala po ring mapilan apaganaka. Ampo po dake na ning kantang We Give You Thanks by David Haas at kabalik tamo po basan tala dening kaya kayo namang pepadalang messages. Magbalik ya po Usapang Biblia. Gaganakan tayo ning metong karing kilalang talasuyo ning Diyos sa makiugnayan king pamipakayap San Roque ing August 16 yapin ning aldo ning gayang fiesta. Tutuyang malapit kay katamoy San Roque lalo na king kapag subukan na daralanan tangi ning kasalukuyan na panahon pauli ning COVID-19 uling San Roque sinuya naman kanita king Italia inyang panahon metong asalot iya mismo mituran niya kanita king sabing sakit at iti pisana ng mitmong kapibabatan at tula. Pasaup tamo kang San Roque. Ban kanita itamo man miligtas tamo kaniting salot. Adaralanan tamo at mananasan ang tangalantaya San Roque o yapong doki antimong modelo ning pamanyapat kapayapan karingaliwang tao, lalo nang ining masakit na panahon. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabetaya naman king pamigaganaka, king piyesta ng San Roque. At iba't po kini king parokya ng San Roque, king San Roque daw king balening lubaw, pupugayan dako ngang masayang kapiestan ng San Roque. Kini po'y Reverend Father Israel S. Garcia, Kura Paroko ning parokya ng San Roque. that we embrace, for the
parokya po ing usapang Biblia kani po king radyo ning Arkidiocese Tamu 91.9 Bright FM at ngani po basan tala din kaya kayong pakibat kareta pong kutang tamo makanyan mo rin po din kaya kayong aliwa pang messages. Happy viewing po kang Angelina S. Garcia and from Reynaldo Ventura. Good day po among Hello, Jess Kong Ray. and From Auckland. Brother Boyet, yes, watching from Auckland, New Zealand. Happy 2nd anniversary. Thank you. From Angelina S. Garcia, magrasyanggat panapon po among Jess, Brother Boyet. Komusta na kayo po? Iba't king parokya ng Virgen de los Remedios, Santo Domingo, Minalin. Thank you From po. Mila Beroy, Blessed Thursday po, usapang Biblia. And happy 2nd anniversary. Stay safe, healthy, and happy. God bless us Thank you all. po. From Angelina S. Garcia, happy 2nd anniversary po, usapang Biblia. From Lourdes Patdu, good afternoon Hello po po. among Jess, Brother Good evening. Boyet. Kumusta kayo ngan po? At from Fermina Salas Dillo, maya pa oras po iba't king Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando. From Lourdes Patdu, happy 2nd anniversary po, usapang Biblia. From Agnes Evangelista Sarmiento, Agnes, oh. maya pa oras among Jess, Layog, Brother Boy at Celso Mamukod, bimingat kayungan po. From Brother Iber, Baltazar Iber, Brother Umlas, Iber. happy anniversary po. From Andrea Miranda, maya pa oras po and happy anniversary, iba't po Kenny King Porak. From Pora. Lota Garcia, blessed afternoon po everyone, especially Father Jess and Brother Boyet. Wish you all safe, happy, and healthy. Happy viewing po kan Lita Guanlao. And from Nes Gomez Ablan, good afternoon po among Jess, Thank you Brother sa Boyet Celso Mamukod. Happy anniversary po and God bless us all po. Among pisan niya po pala in kumari ko pong Maricher Sigua Oh yeah, Valencia. second cousin kay Ate Cherry. Oh. From Lota Garcia, happy anniversary on its 2nd year. God bless and more power to your program. Long live Usapang Biblia. Thank you po. From Kevin Manalo, good afternoon po among and Brother Boyet. From Lita Guanlao, happy 2nd anniversary to your program Usapang Biblia. Happy viewing po kang Emelita Espiritu, maya pagat panapon po. At from Winnie Lopez, maya pagat panapon Hello, po Sister among Winnie. Jess, Brother Boyet. Keep safe po among. From Alma Luge Serrano, good afternoon po. Happy 2nd anniversary po and more power. From Winnie Lopez, happy 2nd anniversary to your program Usapang Biblia. From Belen Santillan Sese, happy 2nd anniversary po. From Lita Guanlao, mimingat kayo po king Pamanuliyo. From Bel Banawa, maya pa oras po kaya kayo and King Bel. happy anniversary po. Thank you po. From Gloria Santos Lugtu, happy 2nd Tarlac. anniversary. Usapang Biblia and co-host Father Jess, Brother Boyet. God bless and po. program staff, more years of spreading the word. From Lota Garcia, 72 at Maria. From Mila Beroy, 72 at Maria. Lina Flor Rivera, 72 at Maria. Alma Luge Serrano, 72 at Maria. From RN Figueroa Basilio, 72 at Maria Ning Betania. From Nes Gomez Zablan, 72 at Maria. From Bel Banawa, 72 at Maria. From Winnie Lopez, 72 at Maria. From Angelina S. Garcia, 72 la po, Ati Maria po. Happy viewing po kang Ledam Ralia. From Sister Kezonia Kayanan. Oh, Sister Son. Congrats to Usapang Son. Biblia headed Oh. by Among Jess Our and Brother ACBA Boyet. Executive Secretary. From Lota Garcia, my heartfelt thanks to our beloved Father Jess in his time and effort in sharing the good news to us, all listeners and viewers. Thank you po. From Lina Flor Rivera, maragul ke po kapasalamatan keng Usapang Biblia, dakal kami ababalu king amano ning Ginoo. From Angelina S. Garcia, thank you po among Jess, Brother Boyet, karempong mga santing yung sharings. Makanyan mo rin from Teresita Yoswico, thank you for enlightenment, God bless po, and happy anniversary po.
And makanyan mo rin po, dakal pong salamat kay Vienna Tulyaw Makaspak at Yan, oo. Gilbert Sembrano at karing aliwa pa pong mag-share karing kay katamo pong Facebook live stream. Ngayon ni pong kagat panapunan, dakal pong dakala salamat kaya kayo. And greetings also karing aliwa pa pong makayantabe ngayon ni pong kaorasan. At nantaya po yamong Jess nung ustula po ring pakibat karen ni pong kutang tamo. Okay, so dakal po salamat ne. Karita pong may kibat karatang kakatamong kutang at taburik yan naman pong i-greet Florante. From Cebu naman siya, no? Nakikinig din si Florante at si Ma'am Glo Carion, ni Kong Esther Pagku, Kong Deo Alfonso, Ching Marisa Gosum, ne, papapuring King Bulaon Resettlement, of course, ren parokyanos ko po King St. Catherine of Alexandria, King Porac, Pampanga. Okay, so balikan tala po din kay katamong kutang, ne? Namibianan din, number 1 question, pilan laretang pinili ng Jesus at tinubod ng tidwa-tidwa, banmuntalang makapauna kaya, kimbalang lugar apuntalana. Impakibat is 72. Ne? Nung itang, this is the second question. Nino itang kapatid ng Martha, alinuklok king arap ning Ginu at may kiramdam ya king tuturuna. Maria. Alright, the correct answer is Maria. So congratulations, may poras po. Kareng may kapakibatos to, ne po. And ala naman natang mali karatang pakibat nandin. No? So thank you for listening with us, ne po kaniting kakatamong usapang Biblia. Okay? Kung ating mong magpakasyan, shout out po kay Judith Yumol Butchu and Malu Yumol Mercado. Salamat kay ngalang sawang saupiyo. At mga nyo mo naman din ka na akong estudyante ko kay kay tesis mo din class number 20. See you tomorrow para sa inyong kumpisal. Alright. So, bayo tayo pupusan, let us have this closing prayer. King lagi ng ipam, po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos may malugod, pasibayo, paramdam yu kay kami, in kay kayong presensya, kapamilatan, in kay kayong banalayamano, lubos keng pasalamat, king alang sawa yung pamanantabe, at pamamiyesi kanan at inspirasyon, ban manatili kaming matatag, king kay kaming biye, lalong-lalo na, king kay kaming biye kasalpantayanan. Ikagino, ing sibol ning sablang kalam, ikayo ing magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sana bubuklat din kay kaming puso at mabiyasang makiramdam at palagi makasadyang tanggap king kay kayong amano. Pakabisyan nyo kami king kay kayong banal na salita at gawan nyo kayong instrumento ban ipasyag at apalaganap ing kay kayong lugod at mayap abalita. Mayakit sanang tutuking kay kaming pangataw at pamidapat-dapat ing bunga niting kay kaming tapat apamakiramdam keka. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Okay. So po tating ko pang announcement or patagal message, Brother Charles and Brother Boyet. Yako po mong syempre po happy birthday kang Brother Boyet, kindaratang po. Oh, malapit na August advance. Yes. 16 ne po. Oo. At Tuesday ya po kasing birthday na piyesta na po San Roque ne po. So, Aba. happy birthday po kang Brother Salamat. Boyet. Ayan. At kareta pong bisang makiramdam pa si Bayo atin niya pong replay ining episode po tapong 7:30 PM King Radyo. Dakal salamat kareng alang sawa pong tinutok for the past 2 years ne po at isundo tayo pa pong babalita karing aliwa at sana po dakal pang banwa ing apiabe-yabe tamo king programang usapang Biblia. Charles po ni Mamon po kaya kayo man. Takal pun dakal salamat kay ngalang sawang pamagsubaybayo po kining usapang Biblia na kaysa na po after kay 2 years ating yang epekto kaya katamong kay biyatamo ining kaya katamong pamakirandam kining usapang Biblia. Yes, at isundo yung kaya pong ipanalangin ne po at mipapangadita mo at sana pare-pareho tamong ma-inspire king amano na nga pong ginubang kanita sumulang palalo yung kaya katamong kapagnasan na sumuyo kitang paralan na agyuta mo at ipagkaloob na ni nga pong ginune po. At nilabas na naman po ing metong oras sa makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat. King kaya kayong pamanantabi kaya kami at nikitikit tamo pong pasibayo ne po. Karing daratang pa pong episodes at ini po iyamong Jess Layog
kinlagyo na po ng Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat hangga po king tutiki. Ini po ing programang Usapang Usapang Biblia. Biblia. God bless you all. God bless you all. Okay.